A mogoče veš, kaj se bo zgodilo 8. novembra v Ljubljani? Mislim, da ima en radio, zelo dober radio rojsten dan. A je moč rojsten dan? Drugi rojsten dan od BSP-ma. Praznujemo pa? 10. Ne, manj. 5. 3. 15. Ja, nam še manjka 13 let. Torej smo stari. 28. 2 let smo, kakva. Ja, 2 leti praznujemo. Ja, to smo. Drugi po mojem. Mogoče vemo, kdo so nastopajoči? Breskvica. Poznaš Kirkomar? Ja, poznam. Naprimer? Sava i Dunav. Vratio se sinoć. Pored tebe nisam bio. 3 noći sam pio, baš je težak ovaj život. MC Stojan. A mama urla Miami. A drugari kažu kako više voli BMW. Na YouTube ona stalno sluša moje pesme. Tata joj zabrani, kaže razbit će TV. Kupit ću celoće novi, ja te volim baby. Persić. Z nami tudi Jovan Persić. Ceka Aleksić? Ja. Kaj poje ona? Crno i zlato. Vešajte me ove noći crno i zlato. Zašto su ispraznili se poslije? Kdo je najboljši izmed teh? Breskvica. Zakaj? Pač. Dobro zgleda, ne? Povejte, zakaj vam je všeč.